FC गोवातले कांय प्लेयर गेल्यात खरे, पूण नवे आयिल्ल्या प्लेयराक लागून FC गोवा पोरुपरस आनीक स्ट्रॉंग जाल्यात अशें एडू बेडिया म्हणटा. इतले मजगती सेनेगलचो नवो प्लेयर मुर्तादो फॉल FC गोवात आयला. आपूण सर्जिओ लोबेरा खाला पयलीं मोरस्कोत खेळ्ळा. ताची प्रशिक्षण पद्दत आपल्याक आवडटा म्हूण मुर्तादो उलयलो. Creo que la pretemporada ha ido muy bien, con compañeros nuevos que se han integrado muy rápido al equipo. Muchos jugadores ya estaban el año pasado, ya saben nuestra forma de jugar y la verdad es que yo creo que estamos mejor preparados para el inicio del liguero que el año pasado. Well, the pre-season went really good. We have new players we have this season. They have adapted really well and they have they have understood the idea of the coach, and I think this year we are better prepared than last season. I think we play a very entertaining game, but football, not only to make the supporters happy, but also because we think it's the best way to win the matches. Sí, mañana comienza el viaje, nos vamos 8 días, los dos primeros partidos, Norces y Chennai. Yo no puedo estar en el primer partido contra el Norces gracias a una doble amarilla en la Supercopa del año pasado. La verdad que no lo entendemos todavía como una doble amarilla en una competición menor acarrea suspensión para el primer partido de la ISL y nada, vamos con la intención de... Tomorrow our journey starts with 2 away matches against Northeast and Chennai. But unfortunately, I won't be there for the first game because I got suspended by 2 yellow cards last season, and actually myself and the club, we don't understand how suspension from the Super Cup can affect me not playing in the ISL. But anyway, we are looking forward to do the best we can in the 2 matches. Factor before I come here is I know the coach before, Lobera. He was with me in Morocco. He talked with me about the league for India. He asked me to come play here because you have good level, you have good player, and a good league also. Like this, I tell him, okay, I'm happy to come here. I tell you, I was with coach Lobera before. He worked with me in Morocco, doing the same. Why he bring me here? Because he worked this in Morocco. He win, yes, I'm sell don't play long ball, short ball also. Not don't play long ball, because if you have little bit difficult, you put it out. But try to play good football. Yeah. This is not my first time, I have it in Saudi Arabia and also in Qatar and in Turkey, because he asked me to come there. But I talked with Lobera from long time. Also, I tell him, okay, I cannot change back, why I am here. How do you find the bunch of boys here? Yeah, good, nice. I feel good. People, very cool, Now he's a family here. माड्डोळची जायांची पुजा शुक्रारा जाली. जायांची पुजा सगळ्याक फामाद. नायक फुलकार समाज ही पुजा करता. पुजेक म्हाळशेचे देवळाचो मंडप आनी गर्भकुडीत मेळून लाखांनी जायांनी देवूळ सजयतात. नायक फुलकार समाज हे पुजेची सुरवात आनी परंपरा सांगता. माड्डोळचे म्हाळशेची जायांची पुजा.
जायची पुजा 105 हेजे पयलीं ती अशेंच आमी सगळें जमताले आनी आमी तें जाय पुजा करताले. हेजे जाय पुजेचो उद्देश कितें आसा की आमच्या गांवांत मांडोळा गांवांत एक असो रोगराई येयल्लो. तेन्ना रोगराईक लागून की आमी म्हाजे कडेन येवन जायची पुजा आमी हें घातलेलें कारण घातलेलें आनी तेन्ना सांगलें कितें की आमकां जो रोग आसा तो बरो जावचो कितें तितू भायर आमी सत्यनारायणाची पुजा बांदता म्हणून. तेन्ना आमी ही सत्यनारायणाची पुजा बांदल्या. जायो आमी 2 दिसांची दवरता, काजी जायो दवरता आनी आयची जायो दवरता. काजी जायो फक्त आमी मंडपाक घालता आनी आयज आसा ती आमी फक्त मकराक सजयता. आमी प्रत्येक वर्सा एक तरेचे मकर करता. गेल्या वर्सा आमी एक नौका गेल्लो, तेजे पयलीं आनी कितें केलें आनी एक अशें गरुड गेल्ले आसा. हें आमकां लोकांक दाखयता आमची कला कशी मांडोवपाक जायनी आनी हें सगळें फक्त जायांनी भरलें आसता. ताका आनी कांय थर्मल ना आनी कांयच ना प्लास्टीक ना. हे बुलेटिन हांगा सोंपता. ह्यो खबरो तुमकां प्रुडंट ॲप, ट्विटर, फेसबूक आनी प्रुडंट वेबसायटीचेर लायव्ह मेळटात. प्रुडंटाक फॉलो करीत रावात. नमस्कार.